Ramogi weche mag masira ni jodak ma tumeoke kar chungo bura ma Kipkelio West e kaunti ma Kericho ne kod buok tok ji maromo auchiel mawuok e familia achiel wang' molokore mirni e seche mag otieno. Ji auchiel go moting'o wakeni adek kod nyithindo manyiri adek nowito ngimagi tok odgi nomako mach kinde mane ginendo. Jalup ruoth ma Kapkwen sublocation Alice Yegon oseo chal marach mar apaya molero ni ne ochocho chenro mar chwalo resruok mar nego mach manomuochno. Dennis Kiprotich jahigni 30 manowito joge masira nolero ni midhiero no nyonyoro gi kendo omono gi reso jogo. Tulikuwa na changamoto hata ya maji, hatukuwa na maji, tulikuwa tena wajaje na moto ilikuwa imezidi. Na sasa watu walipofika moto ilikuwa imezidi zaidi mpaka imetokea kwa nyumba juu. Sasa hakuna kitu tungeweza kufanya. Miili 6 ya familia moja yakitolewa hapa. Tuna baba mwenye amepoteza mke wake, amepoteza watoto wake 3, amepoteza dada yake na amepoteza shemeji yake. So ni jambo nzito kabisa na tunasema pole kwa familia. Watu wa hapa walikuwa wanakimbia kwenda kuita majirani wakuje waokoe, lakini kufika hapa haikuwezekana. Kwa hivyo tungeomba sana ikiwezekana tupate barabara, network, kuna shida ya network, transformer. Ikiwezekana tusaidiwe kabisa.